jedna poetska, iznenađujuća stvar. Dobro jutro, svaki. Znači, odmah hardcore, ono... Ma, tko to može platit, pitam ja vas. Ne znam odgovor na to pitanje. Samo sam se to pitanje molila da me ne pitate. Da li je svijet od uvijek isti? Je li čovjek uvijek bio isti? Šuti ti tamo, ja pričam. Šta je ovo, pička? Nemojte me zajebavati. Smanji savijanje i zavijanje. You're breathing, you're whispering my song. Čelo, deri. U teoriji što je jedno, u praksi to je sasvim drugo. U teoriji što je jedno, u praksi to je sasvim drugo. Ipak najdraže mi je kad, a kad razmišljam o jednim mačkama. Ipak najdraže mi je kad, a kad razmišljam o lijepim mačkicama. Eto, vidite kako se lako zabavlja.